994 994 0597 994 994 and 0509 438 461 0509 438 461 way studio lines are yet be di ejuma enti troto wono me pa cho me France ai emre ni nyansoe e sope ye be phone lines na was wait me afre na o de wadwenche aba ma me ko baluka ho no baluka yeah. Yamra down to Bunu East. You see, I heard national Omanpenny Niama YAA. Yamra bound down to Bunu East. And 1 year ni Omanpenny Ediana YAA ewo Bunu East. Nina. Midasipi ansana meko mini kan sembia. Mini atifo juni na 7 ho a. Or say, Nana Kufa do Bayo Mampenino, 2017 September, no the free education by. Now, one the country was free education. Now, ya dear a togan of a choir of 5 years, no, a gun of Abujoso. Why the country? One yabutra fancy say pound to Huntina, and who some choir Bassano. Nkobia wudi free education abade den anka o party coaching am kwame ato no so aba hwa ni ngwa se bia ka omo na wo de no be kase na na akufa do 2017 September no di free education ma ho say ya de pa di free education ni de ye na kwa first year no na hawa wo mu chan fa so na Ghana fo nya na wo kasa wo se ya tunsuo mu nti kadwo mama ba ya akufa do ne IMF ko sign contract say bosumi miensa bia betu nso bomu eni atunkane abomu nti ko ba na so atwam na keskana de Ghana no na mu akoro ya so masa abagina bonten say IMF sika no dwo mama me atwam so mo fa sika no ko abi nya kwa wona mo be so anya indis no nya sa kwan we so mo nkomra mo na mo ya sa hihye no sabosumi miensa bia betu kane abomu ne atu nso bomu eno na eguso ye no. So Women Development Bank, hena see a blog. Na binia, who yan she say at the bank aba. That crossing. Your first year, your first budget, you dedicate 50 million Ghana cedis at the feasibility studies. Your second budget at the 401 million Ghana cedis. Divide the 401 million Ghana cedis by 16. Ever saying divide. Never. Region BS Kassan. Sika na be omu seed capital ye di be bank no ntu ka kasa blog kura ye hu bia enya me nwanwa say akufo do mamu obabu ye te say o man ko school because say wo school me kwai say ne fa so bu man en na da ne ntronko a bibia no a omu free education ye kasa me blueprint a won hu bi omu free education blueprint ba na won hu on famra na enkan hwe guideline na ebe guide o se de be a wonya from so wa hu be hu bi nti ka mu ba ya matoto papa so no ndc so ba na ya so be toto papa so now yanko